У Рамикох специфични и мултикултурални програми у просторијох Руского културного центру Новим Садзе отворена вистава фотографијох уметника Ненада Илича. У другој части програми новинар радиотелевизији Војводини Славко Винаи, редактор видавателјне діјелносци новинско-видавателјне установи Руске слово Микола Шанта и автор книжки за збероваче Труплох Звонимир Павлович представили публики тото јого најновше діло. U svojih literaturnih umetninskih dijelova objavljenih u knjižki s naslovom za zbierovače Truploch. Za tých, co neznajú, trupla to mŕtvi ľudský cela. Diju šmerci mŕtvych ľudzoch, jakej pošlidok Zvonimir Pavlovič kladze do peršoho planu i na nich bazuje dramatiku tekstu. Poručenje všelijak tej knjižki, že by mi merkovali, že by sme jak hraždanje, jak slobodni ľudze, nikda nie došli bodzeli, že by še manipulovalo s nami, že by sme nikda nie došli bodzeli, že by nam še vžalohe tu individualnu slobodu, individualne dostojinstvo, jak osobi, a toto individualne dostojinstvo dostate, jak som hovoril, od vekše sili, jak bulo htora žemova vlast. Na koncu programi Ruten Trash orkestra vyvedla kompoziciji z predstavog Zvonimira Pavloviča.